Jaz sem Roko Bađin, košarkaš Olimpije. Najboljši kompliment, ki si ga kadarkoli prejel. Ko sem dobil? Ne znam, ništa. Stvarno? Stvarno. Opiši se s 3 besedami. Košarkaš, mlad, dalmatinac, Katero hitro hrano imaš najraje? McDonald's, Katero spletno stran najpogosteje obiščeš? Instagram, Kaj te motivira? pas, Kateri je tvoj najljubši film? John Q, Kaj najraje delaš v prostem času? igram FIFA, Katera je tvoja najpogostejša laž? ne lažem, Stvarno? nikad. Koliko je 157 minus 9? 148. Bravo. To je to.